Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Persampang deket merlolo ate ngodiri. Buideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en. Mersodip mo kita asa dak tong idengan itendi perbadiai kita. Bapa nami sini sorga. Dauru pimo kami deket tendim simbadiai. Asa kuantusi kami katamu idi. Iwagesen kesentenganmu. Amin. Renungan tasi dari ibuku renungan wasiat nai. Si merjudul. Pecemal-cemal mo dirimu minggelu sini kelemoken ate debata. Si bagian ido kelapihan simbadia. Imosi tersurat ibas sada Timoteus bindu 4 ayat 6 soh ayat 16. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-6 kan si mendok. Citu ngokesa guna pekebelken daging, tapi hukum pecemal-cemal kendiri misi merandal, bikarinana ngo mergunai. Ai merpengkerohken ngoi minggeluh bagendari, deket tiki sila koroh. Pertua nami deket kita karinana. Barang pemerintah militer di KP i karina negeri, lot ngo bekas nalako mengguruken tersenget pekebelken daging, deket tersenget pertendin. KDP sini guruken ibas militer idi tersenget pekebelken daging, tapi lot ngo sada si merguna, i mo si tuhunna, jelmai bagi sada tendi si merian ibas perdagingan, perukuran deket pertendin. Karinana idi kenah ipa cemal-cemal misi merandal. Mula pe pelin daging tasambing ipa cemal-cemal mengulakan si merandal, tapi oda mengkirohkan mi perukuran deket mi pertendin si merandal, boingo memaing bonek atenta. Hukum si bagi di tentu nango mencedai kade si merandal, deket oda merguna dinalako mengulakan ulanta. Iluat Efesus, lot ngo pengajar-ngajari tendi jahat, si mengelalingkan kepercayaan. Mbuengo sini ajarkan kala tersenget pertendin, tapi oda mengkirohkan minggeluh si merandal misi kulilingna. Gabe penguwe mo kala i mitendi pengototoi si meralo mi Tuhan i kuria Efesus. Bekas si Timoteus mengulakan ulenna. Kumernakan idi, si Timoteus mengido. Asa pelin pecemal-cemal kendiri misi merandal, deket pomojin mi Tuhan sambing. Si merlapaten oda ngopelin pekebelken daging. Tapi kenggeluhan pertendin si merandal. Kegegohan pekebelken daging mengkirohkan keleng deket oda memaing ceda ukur. Citu ngokesa guna pekebelken daging. Tapi pemikiran deket kegegohan ta dinalako ki perdateken ukur deket pertendin mengkirohkan gegoh si menetap. Tukasi pe ndalmeh daging ta. Tapi kepercayaan si menetap di Tuhan, memaing mergegoh kita, mi pengharapan mendahi Tuhan, deket peteguhkan kepercayaan ta. Kebernakan idi, ulang mau kita lupa dinalako pecemal-cemal kendiri misi merandal, mi karina ngo mergunai, minggeluh pertendin ta. Mersodip mo kita. Iyali Tuhan, pegasang mo ukur nami bagasan kono, beli mo ukur nami merbindela ibagasan kono. Pergegohi mo daging nami. Asa mengulakan kade sini kelemokenmu. Ibagasan gerar Yesus Kristus mersodip kami. Bagi mo renungan tasi darien. Ulang lupa ki subscribe, like. Jangan ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana anggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil Reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana, juan-juan mo banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.